Hello guys, jom kita proceed to our next topic. Easy and effective way to determine support dan resistance. So macam mana kita nak identify support dan resistance yang betul. So simple guys, support and resistance teknik yang korang akan banyak guna dalam korang punya trading. So resistance akan ada di atas, support akan ada di bawah. So resistance is sky ataupun langit. Support is ground ataupun tanah. Okay, sebab resistance sky di atas, support ground di bawah. So langit di atas, tanah di bawah. Simple guys, resistance is zone or area yang kita akan cari sell sebab dia di atas. Support, zone yang kita cari buy sebab dia di bawah. So every time price dekat resistance kita akan cari sell, every time price dekat support kita akan cari buy. Resistance bentuk dia adalah A macam ni, tajam dia A. Support V, bentuk dia V. Okay, so let's proceed. So dalam chart guys akan ada banyak pergerakan market macam ni. So macam mana kita nak tahu support dan resistance itu valid atau tak? Macam mana kita nak identify support itu valid atau tak? Okay, so syarat yang pertama untuk identify valid SNR tu support and resistance. Dia kena ada minimum 2 touch. Okay, ini first syarat untuk kita identify valid support dan resistance. Okay, tengok di atas resistance ni. So, bila you tengok dekat chart, okay, price banyak pergerakan semua. Tapi, bila dah ada 1 touch, 2 touch, okay, barulah you boleh marking ni as you punya resistance. So setiap kali price masuk ke resistance kita buat apa? Kita akan cari sell. So kita sell. Price masuk lagi resistance kita yang valid ni, kita cari sell. Okay, so itu untuk resistance. Sama juga macam support. Support kita minimum 2 touch. Okay, dah ada 1 touch, price datang balik, dia buat dia buat V lagi, V yang kedua, 2 touch, barulah kita ambil kotak, kita mark as our support zone. Dan bila price datang balik kepada zone support kita, apa kita buat? Kita cari buy. Price datang balik kita buat apa? Kita cari buy. Datang balik buat apa? Cari buy sebab dia di support kita. So support kita cari buy. Price datang lagi kita buat apa? Kita cari buy di support kita. Alright guys, so the next one. Okay, dia ada 2 syarat untuk kita identify valid support dan resistance. Bukan 2 touch sahaja, sebab dalam market ada banyak pergerakan. Okay, so dia akan ada banyak touch. So macam mana kita nak identify? First, kena ada minimum 2 touch. Tapi 2 touch ini kena big movement, right? Big movement maksudnya apa? Pergerakan yang besar. So dia kena ada 2 touch, bukan sahaja 2 touch tapi 2 touch yang pergerakan dia besar, 2 touch yang movement dia besar, big movement. Okay, so resistance, kalau korang tengok sini ni small movement, pergerakan kecil. So bila sampai sini dia buat pergerakan yang besar. Okay, you guys boleh nampak dia pergerakan yang besar. So ini first pergerakan yang besar. Okay, bila dia sampai lagi, okay, ini pergerakan kecil, dia buat pergerakan yang besar lagi. Okay, dah cukup syarat kita untuk mark sebagai resistance yang valid. Dia ada minimum 2 touch. Dengan 2 touch ni adalah pergerakan yang besar. So kita mark it as our resistance zone. Bila price datang kepada kita punya resistance zone, kita buat apa resistance? Kita sell dan kita profit. Okay, so same thing as support juga guys. Minimum 2 touch. Dengan 2 touch kena adalah big movement. Okay, pergerakan yang besar. So dia datang balik, okay, ni pergerakan kecil, you tak boleh mark lagi as valid support, tapi dia buat lagi pergerakan yang besar. So ini consider minimum 2 touch. 2 touch itu adalah pergerakan yang besar. So you mark as your valid support zone. Dan bila price datang ke you punya zone, you buat apa? Support kita buy. Dia datang lagi buat apa? Support kita cari buy. Okay, so
Saya tunjuk dekat chart, alright, pada korang. Alright, so ini contoh guys. Ini contoh saya tunjuk dekat chart. Okay, ini kan ada banyak pergerakan. Banyak pergerakan kecil-kecil. Kecil-kecil, you tak boleh mark lagi. Tapi ni dah satu pergerakan besar. So, sekejap. Okay, dah satu pergerakan besar. Ni dah satu. Lepas tu you tunggu price datang lagi. Dia buat pergerakan yang besar lagi. Okay, ni pergerakan yang besar. So dah ada minimum dua touch. Dua pergerakan yang besar. Satu, dua. So kita mark lah kita punya resistance zone. Okay, kalau you tengok dekat line chart, you tukar ke line chart, you boleh nampak. Okay, ni semua kecil-kecil. Ni dia buat pergerakan yang besar. So satu. Datang balik sini, pergerakan yang besar lagi, dua. So you mark you punya resistance zone. Setiap kali price masuk, kita boleh sell profit. Dia masuk lagi, kita boleh sell profit. Okay, sama juga macam support guys. Kalau korang tengok dekat bawah ni, okay, ni pergerakan kecil, pergerakan kecil. Sini dia buat apa? Pergerakan besar. So satu touch, big movement. Dia datang lagi, dia buat apa lagi? Pergerakan yang besar. Dua touch, big movement. So dah ada dua, kita mark lah kita punya support zone. Okay, kita mark kita punya support zone. Macam mana you nak mark? Biasanya you boleh tukar candlestick dengan mark dia punya shadow. Okay, mark dia punya shadow. So bila you dah ada valid support zone dekat bawah tu, okay, dah ada satu touch, dua touch. Bila price datang balik, you buy. Dia sampai buy. Okay, sampai sini buy. So guys, support buy, resistance sell. Bila you buy dekat support, mana you nak take profit, mana you nak close you punya order. Bila you dah buy kan, you nak tutup dekat mana? Collect profit bila dia dah sampai dekat resistance. Okay, ataupun bila you sell dekat resistance, you dah sell kan, you nak tutup dekat mana? You nak collect profit dekat mana? Bila dia dah sampai you punya support. Sebab takkanlah you nak hold lagi you punya sell. Sebab dekat support dia akan naik. Okay, dia akan support tempat kita buy. Okay guys, itu untuk support dan resistance. So guys, macam saya selalu cakap juga guys, support dan resistance pun ada sometimes, okay, win rate dia memang bagus. Kebanyakan traders pakai support dan resistance, sangat popular. Tapi of course dalam trading kadang-kadang sometimes price boleh break kita punya support, valid support dan resistance. Contoh dekat sini kan, you nak buy support, patutnya you buy. Sini you dah buy, you dah profit. Sini you nak buy, tiba-tiba price pecah you punya support. So soalan dia macam mana nak counter. Okay, so bila jadi situation macam ni, you kena pandai counter. Okay, dekat support, kalau support you break, dia akan jadi resistant. Support become resistant. Maksudnya support bertukar jadi resistant. Okay, sini saya explain dengan korang. Okay, you tengok dekat bawah ni, ni support kita kan dah ada dua touch. So price sampai sini, you buy, you dah profit. Sekali price sampai sini, mestilah dekat support kita you nak buy lagi. Tiba-tiba price breakout. Okay, BO ni maksudnya breakout. Maksudnya dia pecah you punya support. So bila dia pecah you punya support, you kena counter. You tak boleh dah guna support ni untuk buy lagi. Tapi you punya support ni, dia become resistance. Itulah maksudnya support become resistant. So SOP dia breakout, pullback, entry. Sekali dia dah pecah, dia dah breakout you punya support, you tunggu pullback. Okay, you tunggu pullback dekat zone yang sama, dekat support tadi. Tapi support tadi dia jadi apa sekarang? Dia auto tukar become jadi resistant. So bila resistant kita buat apa? Resistant kita sell. So breakout, pullback, support kita dah become resistant. So kita counter lah dengan sell dekat zone support yang tadi yang dah become resistant. Okay, sama juga guys, kalau resistant kita break, apa yang kita perlu buat? Resistant kita akan become support. Alright, so contoh ni resistant, valid resistant kita. Price sampai, you sell, you profit. Sampai sini you nak sell lagi, sekali dia pecah pula you punya resistant. Okay, you dah profit, tak apa. Mungkin kali ni kena you punya stop loss. You terimalah loss yang kecil, tak apa, tapi you counter. Okay, so resistant yang tadi, bila dia dah pecah, dia dah breakout, you tunggu pullback dekat zone yang tadi. Resistant kita become support. Okay, so support kita cari apa?
Kita tunggu breakout, kita tunggu dia pull back, resistance kita dah bertukar jadi support. So kita cari buy pula, kita counter. Alright, sebab resistance kita sudah become support. Saya tunjuk example dekat chart. Okay, so macam tadi guys, ini you punya resistance. Okay, you dah sell, you dah buy, you dah sell, you dah buy. Sekali sampai resistance you nak sell, sekali dia pecah you punya resistance, it's okay. Mungkin you dah profit tadi, you dah loss, you terima loss kecil, tak apa. You tunggu dia pull back dekat zone yang sama tadi. Sebab zone tadi dah bertukar jadi support, resistance kita dah become support. So kita counter lah dengan buy. Okay, macam tu lah guys. Okay, dia datang tadi, you punya resistance ni dah jadi support, dia datang sini you buy lagi. Okay, so that is trading guys. Kena pandai counter. Of course, resistance dengan support kita ada masa dia akan break. Dia tak akan 100% follow, tapi win rate dia sangat bagus. Okay, so be a smart trader. Ini contoh pula macam mana kalau kita punya support dia break. Okay, ni resistance, one big movement. Ni support kita, one big movement, resistance, support. Resistance kita dah valid, kita sell, dah profit. Support kita dah valid. Okay, sebab dah ada dia touch dua big movement. Patutnya kita buy. Sekali price pecah kita punya support tadi, so price breakout, support kita become resistance. So kita tunggu pullback, resistance kita buat apa? Kita cari sell. So kita counter dan kita profit. Alright guys, so sangat penting untuk korang belajar. Okay, support, resistance, support become resistance dan resistance become support. So take your time guys, practice. Makin lama korang akan makin sharp, makin tajam untuk identify market ini. Okay, so all the best guys. Kita jumpa di chapter yang seterusnya.